Республика бастықы салаячыларыттан биддестері сақаларттан маңнайғы инженер өріқтақ. Кейін электрический станция салаячыттан үлләбет, коммунальный хозяйство бастықы наркома, репрессия ұғыр холоруғар ұтыйылды бұд ұстық жылғалақ Анани Андреев туынан саңа кенеге сүріқтен таттағы болды. Жанна бурмистрова кәпсир. Тыгынча 900 сүрбе 9-31 сылларга билингинен ыллаққа парламент спикера онна бұрабытылсыба салаячыта болан республика сайдығытығар сүнкенне қөвлені ұппыт Анани Андреев кылға сонна чағылқай олығын туынан кенеге бейреме, кене атын керехелер әргетші кене олығын кепсир түмелге болла. 2-16 сыллаққа тақсыбыда бастақы кенеге кәннеттен үгіз үлі ирдехи түмігері көстүбіт, сүйдік дасаға күнді чақчы манны түміллен кирді. Onu sağma sonuna diye. Bu kenegeni ıllı, arıydı, bilim uçalıda çitayımaydı. Kim bakarar, oğullardan sağlar, kırcağızkay menge diye, barı manın haçüydük ağırlar. Kenegega Anani Andreevka sığınnak settuğun ağız arqıb dokumona tehilinde. Ütümenne qalbaqten çopçunu bulanılar ımpıqta qamsanıga, nasionalne arqıb ülhettere ulaqan köme bolan kenege barir debilge oluğuran oğullan taqsıbıt. Bugün Natalia Stepanova Anani Andreev oluğuttan sürbe 5-37 sılların qabar, tuz jığılatın sığ sumkurduk tutan ağalan barıbıtın dolgutta. Onun hübdağın dolguyen turabut, onunla evhet kenimanda kalen bәтәкәл битен күрдек. Ханы ханада дигән мен. Буннан биял бакты коман җиреннән тахара көңелләмәт кенән баран дип исключение артып. Жокускайга бастакы воту келләре бит улахан тутулары ыппыт ген буланы оңоруну сүрүнне бит у каналын үлетин сагласпыт. Оларын репрессия тарчатыгар кабылланы бара суга төрден бир саагар олого быстыбыт. Анани Андреевка меңе тагы телек баттаха Жокускайга үелек өйдөбүннүк. Көрсетілер баратуралдаран ай, Колоныш Андреев канал, памятнигі тұруру тұрынан республика халататы не үйір, Жокуска город меретеме үйір, энергетиктер ылыналар, оның мен ана бар тиредекпет, оннаттан итінде әптақ өйдемендік памятник тұруға демін бекерелер. Бу курдук барата сана коту салаллан жохун ки атын ологун үйетитерге туғуламмыт ыра саналар олоқко киренистиннер. Жанна Бурмистрова, Вера Матвеева, Сақа телевидениете, Татта.